Allah, hürmetli dostlar. Allah! Әлеге Португалча сәлам дигән сүзне мин Бразилиядә үтүче футбол буенча дөнья чемпионатыннан ишеттем. Мәгълүм булганча, бу көннәрдә җир шарындагы миллионлаган халык дөньяның иң популяр спорт уены футбол белән яши. Матчлар карый, җыелма командалар өчен җан ата. Рәсәй җыелма командасы да бу юлы Бразилиядә дөнья чемпионатының финал өлешендә катнаша. Чын ватанпәрвәрчә Рәсәй командасы алга, без сиңа ышанабыз диеп, топ-клип хит-парадындагы җырчыларның футболга карашларын бүген сезгә сөйләп китермен. Аңарчы бер клипка юнсыз арбитр сыман кызыл карточка күрсәтик. Чөнки аның җанатарлары топ-клип стадионында бу атнада башкаларга караганда азрак килгән булып чыктылар. Яшьлеге бит тулы бергенә, узса икән тизгенә, яшьлеге бит тулы гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлеге бит тулы бергенә, узса икән тизгенә, яшьлеге бит тулы гомерләрнең татлы мизгелегенә. Быелгы дөнья чемпионатында Босния һәм Герцеговина җыелма командасы беренче мәртәбә катнаша икән. Ә безнең топ-клип хит-парадында да премьера бар. Каршы алыгыз. Клип әгәр ошаса, 1320 номерына җырның коды белән тавышлар юллагыз. Иркәлектән йолдызлары, синең битеңнән үбәләр, синең җаның шундый матур, яши канда күбәләк, аның төсе яшел кызыл. Аның уенда таптай юк, тагын аз генә карасам, ышыклар китер мөмкин караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Аллыгылы шәшәкләрнең берсендә иснәми китләр, аларның арасында бит бер күзәл шәшәк күксендә. Кошлар белән сөйләшәсең, серләшеп туймас йөрәгең, җимешем шундый булып кал, теләмим үзгәргәнен, караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне, мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне, мин яратам синең иркен Футбол буенча дөнья чемпионатын иң күбе 5 тапкыр Бразилия командасы җиңгән. Икенче урында Италия 4 мәртәбә һәм Германия 3 тапкыр. Топ-клип хит-парадында да нәкъ менә Германия җыелма командасы өчен симпатиясе булган кеше табылды. Ул Ринат Гильфанов. Аның фикеренчә, бу җыелма команданың дисциплинасы көчле икән. Ләкин Германия белән Россия финалда очрашса, ул тегеләрнең командасын ничек кенә хөрмәт итмәсен, барыбер Рәсәй яклы булачак. Ләкин бу хәл әле булырмы, юкмы? Һич югы без Ринаттан айырмалы буларак үзебезнең командага күбрәк ышанабыз.
izleme Mehabetni Minin kuzden, minin sizden Sen izleme Sen izleme Bizden kimdi bizning bilan şahmat o'ynay Her kishiga rol berilgan O'ynay biz uda biz turmush yo'lim Barda vaqt bo'lsa sen men kelgan biz bu dunyoga Bayılıp şatlık bayığı dünyada Fani dünyada Şir eylene bizler şunda Degeri biz hem koynibız Kimdir iske yuvarığa Kimdir osqa Sen izleme Mehabetni Sen tavarsın Biktirırsan Minim jırda Barda Vakıtlıca Sen min kelgen biz bu dünyada Fani dünyada Barda Vakıtlıca Bayılık şatlık bayığı dünyada Fani dünyada Sen min kelgen biz bu dunyoga Fani dünyada Barda Vakıtlıca Bayılık şatlık bayığı dünyada Fani dünyada Dünya Kulem futbol bayrami 4 yılga birgina bo'ladi. Bu yilgi dunyo chempionati 20-chi topqir o'tkaziladi ekan. Bu sonlarni Tohir Osilgaray yaxshi biladi. Chunki chempionat bilan doimiy ravishda qiziqsinib bor ekan u. O'zi da maktabda futbol seksiyasida yurgan. Armiyada da shulay futbol o'ynagan. Ali tog'im bilan sahnada da futbol o'ynasa, Tohir birinchi shirshi futbolist bo'lar edi.
sözlerimni aytam birga yuragimiz iba birga yo'llarimiz keta birga bo'lsak qana biz baxtli sen menim yonimda bo'l ko'zga ko'z qarashib o'ta mezgil ishqinmas qo'llardan qo'l yaqinroq kelsin yonima Oynan o'tinda seni ko'rarman unutularsın quchog'imda ertangi xatni men o'biraman yaqinroq kelsin yonima Oynan o'tinda seni ko'rarman unutularsın quchog'imda ertangi xatni men o'biraman Senin gözlerine qarab en nazlı sözlerimni aytam birga yuragimiz iba birga yo'llarimiz keta birga bo'lsak qana biz baxtli sen menim yonimda bo'l ko'zga ko'z qarashib o'ta mezgil ishqinmas qo'llardan qo'l yaqinroq kelsin yonima Oynan o'tinda seni ko'rarman unutularsın quchog'imda ertangi xatni men o'biraman yaqinroq kelsin yonima Oynan o'tinda seni ko'rarman unutularsın quchog'imda ertangi xatni men o'biraman yaqinroq kelsin yonima Oynan o'tinda seni ko'rarman unutularsın quchog'imda ertangi xatni men o'biraman yaqinroq kelsin yonima Oynan o'tinda seni ko'rarman unutularsın quchog'imda ertangi xatni men o'biraman Dünya ko'lam bukmekerlarning farazına qarasang, futbol bo'yicha dunyo chempionatida ustunlikni ular 4 komandaga beradilar. Braziliya, Argentina, Ispaniya ham Germaniya yig'ma komandalari. Qizg'anish bukmekerlar fikrincha biznikilar hatto birinchi 10likka da kirmayacak deydi. Lekin Aygül Tutashning boshqa fikri. Ul biznikilar hatto finalda da jengib chiqarga tegish deb faraz qiladi. Bunda endi optimistik fikrlar bo'lganda, nishin hali jengmasga. Yo'lovchilar uzun safar chiqqan Girshiga yo'q simon yo'llarining Shular kebek uzun safar qilam Soni
Ишкым көтә безне еракта. Сиңа булган мәхәббәтем һаман саклап йөртәм кайнар йөрәктә. Күз сине мине алып килермен мин, озын юллар аша сөенеп. Безнең гомерләргә дәрт өстәгән, мәхәббәттә янып көенеп. Юлаучылар озын сәфәр чыккан, мин дә чыктым ерак юлларга. Минем белән генә булсаң бары, үкенмәмен үткән елларга. Күз сине мине алып килермен мин, озын юллар аша сөенеп. Безнең гомерләргә дәрт өстәгән, мәхәббәттә янып көенеп. Бразилияда 12 стадионның иң зурысы Рио-де-Жанейрода урнашкан Маракана стадионы. Әлеге стадион үзенә 76932 кеше сыйдыра ала. Чагыштыру өчен безнең күз явын алырлык Казан арена 45100 кешене сыйдыра. Бу шулай ук аз түгел. Шунысы да бик мөһим, 2018 елда чираттагы дөнья чемпионаты Рәсәйдә үтәчәк. Һәм уеннар Казанда да булачак бит. Раяз Фасыйхов Бразилиягә ук бармаса да Казандагысына барачакмын ди. Үзе дә бит футболны сәгатьләр буе уйный ала икән. Тик әлегә приставкада гына. Син булмасаң, белмәс идем бу тормышның шатлыкларын. Син булганга мин канатлы сөйгән ярым. Син булмасаң, башмас идем мәхәббәтнең күкләрендә. Син яшисең күңелемнең түрләрендә. Син булмасаң, очмас идем мәхәббәтнең күкләрендә. Син яшисең күңелемнең түрләрендә. Син булмасаң, янмас идем күренмәслек ут ялкында. Белмим уйлар идем икән кем хакында. Ышанмаста идем хәтта мәңге сүнмәс хис барына. Әлдә әле син очрадың юлларымда. Ышанмаста идем хәтта мәңге сүнмәс хис барына. Әлдә әле син очрадың юлларымда.
Kavuşunu, kavuşunu Minem için sin birden bir anlaşunu Tiksin gene uylarımda, mınlarımda, jırlarımda Bulsan idi ömürlükке yanlarımda Tiksin gene uylarımda, mınlarımda, jırlarımda Bulsan idi ömürlükке yanlarımda Bulsan idi ömürlükke yanlarımda Әміне Анsu futbol qaramışa buldıra almay, çünkü yakın dostları da futbolçular iken. Alar Kazan'ın Haveskerler Ligisinde шығыш ясый. Алар белән стадионга йөреп Ansu futbolның барлык кагыйдәләрен дә белеп бетергән. Шуңа күрә дөнья чемпионаты да анда зур кызыксыну уятырга тиеш. Seni min yazmış ile alıp kelgen ahırı göresin Her gün sayın seni kille Benim kille bikte göresin En yakın kışım sen bir özleşim En tatlı düşüm Balla yemişim Altın gümüşüm Yürekte başım Yürektağı Yaktı yıldızım sen Yürekteki Tatlı hayalım sen Canımdağı Жылы koyaşım sen Көңілдегі Yazgı soluşum sen Eğer min şulay şanday Көріп özlep sevmesen Atmasıydım güller kebek Maturgayım benim demesen Көңілім болса yanıma gelsen Yağımım desen İrkelep sevsen Hem nazap öpsen En yakın etsen Yürektağı Yaktı yıldızım sen Yürekteki Tatlı hayalım sen Canımdağı Жылы koyaşım sen Көңілдегі Yazgı soluşum sen Sendip meni erkem sevdin Dinler görüp gurur akışqa Seni meni bölek etken üçün Rahmet eytem yazmışqa Sen meni gerek Men sana gerek Bizde bir tek Yalqınlı yürek Suyu var demek Olin zor bölek Yürektağı Yaktı yıldızım sen Yürekteki Tatlı hayalım sen
Professional futbolda igzekler bulu anormal ko'rinish tugul, lekin ko'p uchraqda igzeklarning ikkisi de bir darajada yuqori ko'rsatkichlarga erisha olmaydi. Eng tanilgan igzek futbolchilar bo'lib, muayyan Manchester United komandasidan Braziliyalilar Rafael bilan Fabio da Silva turadir. Ko'rsatkichlari da ularning tegiz. Shunisi qiziq, ularning trenerlari hamon da ikkisin ayirga irana olmay ekan. Top klip kitlarındagi Ramila bilan Razila Botirovlarni men de eliga ayırmayım. Chunki ikkisi de futbol uchun aktiv jon otirga salatdi. Futbol qirindagi 12-o'yinchi degan tushunchani ular yaxshi anglaydi. Jenguvchilarni belgilovni bronza medaldan, ya'ni 3-o'rindan boshlaydi. Dünya chempionatında final o'yini bilan borlig'i 63 match bo'lashaq. Alina Davudova belgili har birisida qoramayashaq. Bari tek eng irilarin ham Rossiya yig'ma komandasi qatnashgan o'yinlarligina. Ali olarin qorag'inga da rahmat. Chunki o'zi maktabdan o'q futbol o'ynag'ina tugul, yugurga da yaratmaydim. Arrib bitaydim deydi. Qizlar uchun yugurma g'ayib tugul endi. Futbolda da onları yigitlar ortidan da. İhtibar, başlıyoruz.
Futbol boyunca dünya çempionatı 12 iyundan 13 iyulga kadar bir ay davamında barışaq. Şul ara içinde Braziliyanın 12 şəhərində bir kızı bulacaq. Lakin mənə avtor başqarucu güzəlliyəyə günə komandalı sport türləri ışamı ikən. Çünki yol köməkləşib bir tub артından yügürüb yürüşlərini anlamayım deyib. Lakin əli bir günlüğünə güzəlliyə ötkərgən tuyda Tümen futbol klubu oyuncusu bulğan. Şayardı, biyidi, rəxətlənib көңіл açdı. Konkurslarda qatnaşuşlarga бүләкләрне дә үзе тапшырды. Энергиясын футбол кырында битермәгән күрәсең диде мондый хәлдән соң футболга бераз гына кызыксынуы уянган Гүзәлия үзе. Üzdekinizdir boynu garmun Mağla tuğan yağımdan Garmunumun ağıl isterliği Yüreklerde savuşağımdan Heyde garmun oyna koşulup jırlayım Uyatı ağılın ileri Mindi tanıtmadım şul kader yaratam Hamını da sağınam ağıl ileri Heyde garmun oyna koşulup jırlayım Uyatı ağılın ileri Mindi tanıtmadım şul kader yaratam Hamını da sağınam ağıl ileri Harmonumun ertekey jırı bitul Eyde tağını bir iske tişsin Tuğan jirlerin taşlap gitkenler İşitse tağın yaşın tüküsün Eyde harmon oyna koşulup jırlayım Uyatı ağılın ileri Mindi tanıtmadım şul kader yaratam Hamını da sağınam ağıl ileri Heyde harmon oyna koşulup jırlayım Uyatı ağılın ileri Mindi tanıtmadım şul kader yaratam Hamını da sağınam ağıl ileri Yüzdekinizdir boynu garmun Mağla tuğan yağımdan Garmunumun ağıl isterliği Yüreklerde savuşağımdan Heyde garmun oyna koşulup jırlayım Uyatı ağılın ileri Mindi tanıtmadım şul kader yaratam Hamını da sağınam ağıl ileri Heyde garmun oyna
Futbol boyunca dünya çempionun bilgilerge eliga irterek, lakin top klip hit paradında bu atlanın lideri indi bilgili. Futbol boyunca dünya çempionatlarında eng yaş oyuncuga 17 yaş hem 42 gün bulgan. Bu çempionatta ise 9 futbolçunun yaşı 18-19 yaşlar arasında. Bizning top klip hit paradında Resey jıyılma komandası jonatarı Liya Shamsini eli kupka yaşırek. Yaş buluğuna qaramasdan futbolni bütün gailesi bilen, etiyenisi bilen qora yaşaq ekan ol. Şulay bir vaqt gol deb qışqırib, ul o'tirgan o'rindig'idan da yig'ilib tushgan bo'lgan. Demak, Liya bek emotsional jonatar. Ondilar bizga bek kerak. Enkey künele inişke künel yaralan ağadi sözden de künele yolu yanın kürseger yeş bürtügü bezinin gözlerde Kaderli kışım yumuşak kullar minem eniyimde şu kullarda irkelenip üsken rahmet eytem korap gözlerine. Şolay top klip gitip baradı bugünge tamam.
Ресей җыелма командасы өчен җан атабыз һәм ошаткан клипларыбызга тавышлар юллыйбыз. Ә тавыш юллауның ике ысулы бар. Беренчесе 1320 номерына җырның коды белән SMS юллап, ә икенчесе tmtvonline.ru сайты аша. Сезнең белән булдым мин Ресей җыелма командасының җан атары Ильяс Газизов. Очрашырбыз. Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанычың артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәренең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3 этаж, модный размер.